Pozdrav YouTuberi. Stvarno je taj dan da ćemo moći da idemo ribolov. Nije oblačno, nema kiše, apsolutno ničega što ja možemo omesti u tome, osim mojih obaveza koje moram da ispunim, pa onda popodne idem u ribolov. Dakle, ono što ćemo raditi, kao što sam već rekao na storiju, jeste review na Berkley Power Swimmere. Vidimo se. Mislite si da sam otišao? Zaprati me na Instagramu @predatorspassion da bi i ti sljedeći put mogao da učestvuješ o debati šta ćemo snimati sljedeći put. Aj se, ćao! Noćnoj mori i meni krevet je isti. Mi odavno smo bliski. Čak ni ne čujem svoje misli. Čujem tišinu kako vrišti. 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 I ko zna, hoću li dočekat dan. Živim 200 na sat, gora još noća sam mlad. Voli me zora koja stikla jesen. Zajedno gledamo grad u kojem si zaspala. Prokleti sam, ne samo prokleto sam. Voli me noć, pa mi je postala dan. Prokleti sam, ne samo prokleto sam. Voli me noć, pa mi je postala dan. Dobar dan drugari, kao što ste tražili, danas ćemo raditi review Berkleyovog Power Swimmera, pa da počnemo. Kao što vidite, ovo telo vam je veoma poznato, dosta različitih proizvođača ga proizvodi. To što je telo malo tvrđe od ostalih proizvođača, tako da će proizvoditi malo više vibracije. Zašto je veoma univerzalan? Jeste zato što odabirom raznih količina i boja možemo loviti različite grabljivice, a odabirom kako ćemo ga montirati, dakle da li ćemo ga staviti na worm udicu, na jig glavu, možemo birati kako želimo da pecamo se. Dakle, kao što vidite, ovdje imamo jedan veoma efektivan način montiranja, dakle jig glava sa trokrakom udicom koja može služiti za pecanje štuke, također može služiti za zimsko pecanje smuđe kada on nije baš aktivan i kada uzima jedva varalicu. Tako da dolazi u dosta različitih boja. Ovo ovdje što ja imam je Power Swimmer Soft, to je novija verzija, a ona malo pre koju sam držao to je bio Power Swimmer.